Hadian khat arsnem malasha siat pathar ki pajba ka jalla halangpi haka khat sautarik ujemmang arhajar shipho haka arpu artarik unai wieng arhajar arpu ar sa sangut ki pajba haki pulit asam hamukro habakren haka arpulai tarik unai wieng arhajar arpu ar u president ka HS PDP uba KP pangyang ulayathu baka jingja hamukro ka longkumju thek kumba halangpi ulapen ken mau baka jingja halangpi kalami ka huri hura hapedeng ki khasi bat ki Nepali namar ka jingwan ki okrathlep ki Nepali halangpi nalor bekla don lupa kila nangwan shushu hakatei ka sngiyo ulaong baka commission ka bato kit kalap shai baka dei ka jingwan siat jong ki pulit shadu shajan yo Henry ka basngo si kalong bahadian ba long MLE ang ra economic report sa ka assembly kajilla ka klemyat yakani ka kis bat ka sarkar Assam kam shimla be kam ni pinchitom ne em ki badon kti kaya thu bara ki spangut ki breo kalangpi kilakala long ki refugee bat kilalit shong shanong lang namar bahaki snem khat khandai spa nyop khandai police outpost halangpi lakurup da ki pulit ka Assam kum ka party bayang ban penbet ya upod usam ngila penrem jury kani ka jingle ki pulit Assam uloong bakitu ki badon kti hamukro dayban kem shua bat hadian saai syaka CBI ni kanu ka baki kwa Sedang to. Sedang. To ka masusi ka jahalang pi ka shpoti ku me ala shpo. Ka de ju ku jingja ka bolong minin si mukro. Ka jingja ka long ni ba ka de ka siyo marman ka siyo ding ju ka siyo weekly market day ko lang pi. Jadi don hang tu kayo bat kasi bat dekhar ba ka de ka por ka badam ya don ha ka jingya kulmar way ke jingwan kiu ke thet jogi Nepali ke taki spa kiwan ban pensong po lang ki area na loro ki Nepali ada lepa pertama ka Indonesia te kalong tens ke mi ki jinga kaja ki pe jinga ki pe ku umtap ki wan rung jubor ha ki wan shongying jubor ha ki laodong snong jubor umtap jong ka umali anta ka laosnong jong lampi bat jong ka moresam ku tadi te te kum kata ka jingja hadin berwana ka CEO te kidon ki jing ya shurud lepa te lengkap bat kumba nyo rangut kini ki battalion civil dress iwan tu kayo te i hangta te kini ki pulis Assam te ki don ki jing ya kajian tai ki jing ya tina itulah mat baik te kepada seluruh gini pali hang tu penserai ni kasi ladon game kejingan ya baladon kejingan takti kedon kejingan takti hang tapat jalaya don ki ya so ya datmo dei da ka white ga ini da kakti te ndala i hang tu balone so ki polis ge so lang Assam pin pe po ka report jong ka de ka PC po kon report pin chemba ka de ka tai la am tu statement mo kalau hidup entah te ndala so tu kasi ya bon te kituran dang khat sang remut ki polis bat kita ki Nepali te ki nyon ki jongi te ki patch ta siliang bodon ka outpost BOP juga Assam ki jongi ki be hang tu ke mari be hang tai bada imat odon pa pre-plan ka pre-plan jongi te maria da room gini ki polis Assam ka kamla jong na ki de civil dress hang juga por ki open firing dum dam ni de jongi sisi ki de ki bon be but rengkat yagi nongsong yo makalong mar senda ke kam polis berkena yo jungi tadi hang taken basam sawadu armut bana kejap ki bana keti bana met bagi ya baju sawut dari mengilek ke commission kata ke por ke finding report ke lapsah heba kedai ke jiwan siat jong ki polis sadu sini jadi yo hadin balai pet utau di Assam de shop ni boleh ya thu imat ni boleh krek daga lupa ke plan la don lupa ki badon da sulai tikiwan be shiri shiliang yo tela dai ba ubli jungi unyak sya kata ka pai ba bangi yo ban bupat saja si restore back ya ka BOP pada lampi ya kata ka wei ni kidung lam pergi pai ba
bagi orang syai be gani polis pimdon sanction pimdon pisa mangingin sina lu mentangi take care para lu mentahi kadang don bagi orang ke income ban mila dawa ya gani bagas kurasa kami kali ka ban regularize kum ka permanent outpost tene hidu mentah kamnu tapi de ngingi la adong ba ngi pa ba sang la take care pergi telah rekat dengan government but machine lu gitu kli badeta ba ka bon ba hidu mentah kesti ha don kecing kerja lang pi himla ban len ba shwa bom padon gani ka outpost la de kem you know bri jungi sisa im khain chu e ya pe im bala sya ke mu bri jungi ni bat kan thai bat khana ni se rumah ka tu ka polis kam jong asam bat ni shong da ki arba license len ben pelaj yangi mo bri gong bra jungi headman jungi no yalam jungi kem je kem lang ngila le da kata ka bu bat ngila pen le kum tari ki focus nem nta khandiat ke jinon ka BOP jong kata ka me galia kala kham ya rap khandiat yangi haki ki chaka ki ba don asau dong jong ka BOP me galia ka hok long ri man bre. That's why you know dispute in the undisputed area. And they have one kali ka jingja banong ke indiscriminate firing. Ka jing set pathar ye ke mesin mo kodor ni ki breu. Kempat bisa. Mula le peniak ke patam ki. Tena kata ka daw ye kani ka jingja hapo kani ka jingja hamu ko ni ka si. Namar bagi imat ni jem palat kum ka jai penreu. Ngala banong le ni kum ka no yalam ni dom sisat. Tengi iba ka jing peni kajing syak setiap manin kasi ki merak ki mereng lari ka wepat kajing syak ka bang nginum kan mau su nginum plet su ka cai bre bala yuroi jangi sachi simpat arya supo basi manin ko ka arjar apar ka simbar tan ka gini ki suppose ne tamo te hangni ni ai ka ka parti di mi perkhat khia ba ya kali ka parti ka ba yeng ban pen ba yu putusan ni da condemn ya kani bagade kata ke indiscriminate firing yang polis asam la shimno ya kita mesin ke kodor jong ni palului kalaban ong ri nong tu ding kalaban ong kan balong tendai the natural justice dani kat kum ka constitution yo ri india ngangai ka CRPC procedure na try kan trekam kumju bro sri india bisar shwa kan sebenarnya dani sa penyak dani sa life imprisonment dani pilaban hang you te kumulong menin kalong kata ba kani kecing le juki kala yuroi ya ka hok demi jai ber bat nak kata ka daw ngi nagalyang ka party ngi sukhya ya kani bat ngi da dawasun kum ni lada kila set peniap yo breu I ki madon ga justice adil ni snow ba the needs of the hours kalong ba hadin bala da file ka FIR bar khoi la tibrut bala layak ubri on the spot sa set ya pagi kuli joki nimpat bisa ho tang bai yakini kibadon kti ha keting priya kidai ban kem no mardo bangi ko ai begini I no po ka ha ka jil kebut ha ka patok leng kum ta kan long kum ya kan commission PC ku kon su delay kai su bisar kai su priya kai ngang thai gare gane kala seni jena kata ka daw kem ni ki mardor la da kidan po asam respect yangi ya ka jingim ku jong briu ha no marmar ka kti jong kisa sam me naga kisa sam se me ga bu ha ga jele ki da no ye ki shwa ang ta salai kita ka CBI salai kita ka NIA salai kita ka constitution ka ta ka commission ka bagi ong bat sabisha di kem shwa kata ka di ga an jong nong pen khin an da o briu jong ga an ye ki min symbol kata ka di ga we nang tapat namar baki ong ba kata ka jaka ka dei na ka daw ka dispute lah mo madon ki bisa siat la pay leng barang ni na ka khawa te umpat dukut ke sini dan rei briu urang ibi te ki yo khandiat don ki bisa siat na niru mo ku tahu brim tarius marthong na po ka sino mausika ka anesia na po umasiang mo sa siat na kijan te kasuya rap hi mo malah to po dekat ban don kata ka ko perkhat ka ba snowlem ka ba tikna kam dan ka ba sokar lain no ki bayap tigila ai to excuse ya gitu ki lock kami gitu ki sound kekialong no bini brio ya don ki ba ki aplikan rat na kalian jong ko we na ki jong ki armut la yap ki ba sha sel yap yu lock te armut ki tangin te ki im to ki im lai toy ki im do ki ba aplikan rat ta ka dei ko chi
karang ki minister nam ram ki lek ho Amit Shah ki ong man ong ba kin lek bang ya kren ngam tip ba kin aga CBI ni kanai nai kata kalau makan jing bit chong ki teng dei ngang sngo ban ong ba ka baning kong ai ki ban ong ya kata ban kem no ikite bu swasa po ga poto yuno pajak beriu ta do dei Assam ni dei Meghalaya ni dei po Maharashtra ni kan bo dei ka sabadei mo te ya kata CBI ni ge kata ka shong ki ngam don e banong tani kwa bani ino ban kem no iki set ni ki sabi sha ki jai no le te ka arpat na mar ki ong ka dispute kumba ka state jongi kala ya minta first place apa ding ka kedum kan ram to ya kata bangan pengsam than ni dengan perlem ngam da don than banong ka ko por mo pa iba ka tip amai kata ten dai ka second phase ba ni nama kala shu be teladang imla mentah hapo ka sausan si kumul om hang ni ba Sulkan Meghalaya ba notify ya regional committee jong beri boy jong west ba jong Giant Hills telada mentah kejingyap kan piong na kata ka dispute te sakano snem ni kwa ba kata ka dispute kan ne bukan yap si yap ibli jong ite nasudai ban urge ka government de day but ya una chief minister jong ni ka phakin le chen hi wei gila ban ong ya kata ban ya kren ya gas kunu ka kumno ban bisare ka jingjap pasusi triga bo kongsan in ong gai ya ka sokar dia pe nemar ka jingbo patla mentamo kala ja ka ni ka jingjap sakno sinin ya yak ban ya du ki ban sim ki bo ko ba ka jai mariu palanang sa yu roi step in no sokar dia ru ni bo chi lu tau honorable union minister parang pimela ban baik parama fish parate one sa third party juga sokar dia ni lar pilong concern kata pilong responsibility kata banyu iye ke kamba jong kata sokar jungi baki min menungim la pale kata baru ka kisokar musyakil apa syang ge pale kimla mata akin la no kai terus nak syu mata lanu ban la nomor kisokar nadu India nadu ka Assam nadu ini kilo nak syati juga ini tham tama ya MVP ni stress ke NDP bakal pale kata nomna kata tilanu na